kila mwaka ambao unazidi kuongeza, ndugu yangu, fahamu kwamba ile siku kuu ya Bwana kuharibu ulimwengu na wale wote ambao wanatenda maovu na kuwatupa katika ziwa la moto, ile siku inakaribia, ndugu yangu. Naishi katika wakati ambao parapanda itaweza kalia muda wote. Yamkini huu ndio mwaka ambao parapanda itaenda kulia, kwa sababu ile inasema kwamba kuna siku na saa ambao Mungu anajua mwenyewe. Hakuna malaika, hakuna mtu yote ambaye anajua, lakini yeye mwenyewe ndiye ambaye anajua ile siku. Hakika ile siku ipo karibu, ndugu yangu, na wakati wote ile siku parapanda italia, na Wakristo wote ambao wamekwisha lala sasa hivi, wote watasikia sauti ya parapanda, watafuliwa na wataungana na wale ambao watakuwa hai, na wote watamlaki Bwana Yesu mawinguni. Utakuwa wapi katika ile siku ya parapanda, ndugu yangu? Na ingali bado umesikia injili nyingi na unaendelea kufanya moyo wako kuwa mgumu. Hivyo katika siku ya leo, nenda kafungue moyo wako na Kristo aingie ndani yako, aweze kubadilisha, ili uweze kuanza maisha mapya ndani ya Kristo katika mwaka mpya wa 2026. Na neema ya Mungu ikusaidie ili uweze kuelewa na maneno haya, ili uweze kwenda kuchukua hatua.